मरोइबा पाव सिक्योरिटी फोर्स ना आइन थिंख्रबा लालहौलो केसीपी पीडब्ल्यूजी गी मियोय अनि ड्रग ललोनबा अहुम फागतख्रे मणिपुरी फिल्म की सकनाइरबा एक्टर अमदी डायरेक्टर दिया ख्वाइरकपम ngasi ayuk leikidre अमदी मणिपुरी फिल्म की सकनाइरबा एक्टर दिया ख्वाइरकपम न लेखिदबदा फिल्म फोरम अमदी माइकै कयादगी अवाबा फोंदोकनरकले खुरुमजरी ISCOM मणिपुरी पाव मीटिंग ताबिरिबा ख्वाइ पुनमकपु तरामन ओक्सरी हौजिक पाव संदोकना बिजरी मणिपुर थोकलिबा इरांग असि लाक्सिननबा सिक्योरिटी फोर्स न लखलकपा सेक्शन थौरांगी सरुक अमा ओइना सिंग अमसुंग तंपाकी मफम क्यादा थीबो हुंबगी थबक लेप्तना सथरी मसिगी मनुंग सन्ना इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ना सगोलमांग पुलिस स्टेशन की मनुंग सन्बा मोरोक इंखोलदगी आइना थिंख्रबा लालहौलोप अमगी मियोय अनि फगतख्रे पुलिस की पाव न हाय थासिगे कुंतरेता अककनबा पाव अमा फंगबदगे इम्फाल ईस्ट की मोरोक इंखोलदा थीबु हुंबगी थबक सथखे मदुदा आइना थिंख्रबा लालहौलो केसीपी पीडब्ल्यूजी गी मियोय अमा फगत पंगमखिबने फारबा मियोय अदुगी ममिंगना लाइश्रम राजेश अतोपा मिंग अथौबा सही कुंथ्रा मापन अपोकपा एल सरत अमदे लाइश्रम तोंबा सही 38 अपोकपा एल राजेश कवे ताकेल खोंबाल मनिंग लेकाइदगिनी मखोई इम्फाल वेस्ट की अकोइबदा लेबा लेंगा की ऑफिशियल अमदे मियामदगी नम हादुना सेल खाइबदा चेनबा मियोय सिंगनी हाइरे फारबा मियोय सिंग असिदगी मैगजीन यावबा 9mm पिस्टल अमा कापा यारिबा मरु तरेट स्लिंग बैग अमा मोबाइल फोन अमा अमसुंग लुपा लिसिंग मरीगा चामगा निफु यावबा वैलेट अमा फंखी हाइरे पाव असिना हाय चुराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस अमदे सेंट्रल पोस्ट अपुनबा कांगबु अमना हेंगले पुलिस स्टेशन की मनुंग सनबा लोइलम कोत्तगी नालोन फावगी अकोइबदा लेबा मफम सिंगदा थीबु हुंबगी थबक सथबदा यामलबा खुत्सु खुलाई कया फगतपा ngamle खुलाई सिंग अदुदा लॉन्चर का लोइनना रॉकेट आईडी तरो कंट्री मेड मोटर अमा 62 स्नाइपर राइफल की मरु अमा चार स्मोक सेल मापन कुंट्रानिपन 38mm की रायट कंट्रोल रबर बुलेट की कार्ड अमा आईडी सेल अहोम हेलमेट अहोम अमदे बुलेट प्रूफ जैकेट अहोम यावरी हाइना पाव असन मखा तारी मणिपुर पुलिस न ngarang tongan tongan ba mafam dagi mioi ahom mayai ka ba drug ka konana fagatkhre thodog asega mari lenana पुलिस dagi fangba pawgi matung ina लेंगाक न पाइखलकपा वार ऑन ड्रग लांजंगी मनुंग सन्ना थौबाल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग सनबा माइरेन खुंदा थीबो हुंबगी थबक सथबदा मियोयमा ब्राउन शुगर ऑर्गेनिक सिंगनबा पोलम ग्राम सनिपान यांखै मापन गा कोनाना फगत पंगखिबने मियोयसिदे तोंगान तोंगान बा सापोन केस कुंट्रा तरे ता हापतुना थमलंबने फारबा मियोयदुगी ममिंगना मेराई मयुम अली हसन कवे मसागी सही कुंट्रा निथोइरुम सुरे हाइरे अतोप थोदोक अमदा मणिपुर पुलिस की कांगबु अमना इम्फाल वेस्ट की मफम अमदगी मियोय अमसु ब्राउन शुगर केजी मरी हेनबगा कोनाना फगत पंगमखे फारबा मियोय अदुगी ममिंगना बसीर अहमद लस्कर कवी असमगी नुटन रामनगर पार्ट 1 दगी हौजिकना लिलोंग बाजार दा लेबने महाक नमयाय का ड्रग सिंग अदु वेल्डिंग मशीन हापा बॉक्स अमद लोटलगा पुरमखिबने अमरोमदा इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंग सनबा कंगा तोंगबी मनिंगदगी मियोय अमसु ओपियम केजी कुतरा हुमदोइरोंगा कोनाना फगतखी फारबा मियोय अदुदी अनिल कटवाल सही कुंतरेतनी महाक नमयाय काबा पोलम सिंग असि तोंगान तोंगान बा पैकेट तरा हुमदोइदा हापतना अमुबा मसुगी क्रेटा कार अमगी मनुंगदा लोटलगा पुरमखिबने फारबा मियोय अदु पोलम सिंग अदुगा लोइनना मखाताबा आइनगी ओइबा थबक लोखतनबा सेगमाई पुलिस स्टेशन द सिनक्रे हाइरी मणिपुरी सेलुलॉइड फिल्म की ममिंग लेरबा एक्टर ओइबतनतना लमजिंग लमताकपा अमसु ओइरंबा दिया ख्वाइरकपम ngasi anganba ayuk ki pung ani khara helakpa matamda heart ki anaba amana maram oiduna rims hospital da laikhidre mahak masa gi chahi 29 sukre
Imphal West District ki Yumnam Lekaida leba Khoirakpam Momon amadi Khoirakpam Ongbi Bormani anigi masa mapan gi manungda nupada atombani dia Khoirakpam na mahaki ahanba Manipuri cellular film Lamfelpa ki Kombiraida lead role lauduna saktam langba haurakhi mahakna hinglingai matam phawda Manipuri celluloid film taranipan lomda act tawramkhi aigi punsi haiba film asida anirak diana best actor gi mana fangkhi saknai raba actor asina ikhang khanghaudana laikhidabada Manipuri film gi actor director amadi Manipuri film bu chawkhatnaba khonariba kayagi maikaidagi awaba phongdoknarakli Manipuri film ki saknai raba actor masung director dia Khoirakpam laikhidabaga mari leinana film forum na awaba phongdokre lamdamasi celluloid film dagi hauraklaga digital film fawda artist amasung director oina sauna kathok piramlaba Yumnam Lekai dagi dia Khoirakpam ngaseyu anganbada masagi anaba amana maram oiduna ikhang khanghaudana laikhidababu film forum Manipurna ngasi lamfel sana kaithelda leiba forum asigi office ta laikhidraba saknairaba dia Khoirakpam gi photo da hikat lekat tamlaba matung minute amat tumina leptuna film forum gi members singna laikhidraba gi mafam dai kai khumnaba utpaga loinana awawa phongdokhi thorum asiga mari leinana film forum gi chairman Laimayam Surjakantana phongdokhibada Diana laikhidaba sin Manipuri film gi mentionba ngamlaroidaba awatpa amadi adumak leihauragani mahakna hinglingaida thawai yauna Manipuri film bu awangba thakta pukhatna bo hona birambada natana nauna haurakliba artist kaya busu lamjeng lamtak piduna masak thokpa artist kaya su puthoklam khi mahakna manung matam sadana laikhidaba sina Manipuri film gi asauga mangjaba amadi oiragani mahaki thawai na mapugi khuya khada ingna sikna leiba oirasanu haina phongdokhi Manipuri film ki saknai raba actor amadi director dia Khoirakpam na manung matam sadana khanghaudana laikhidabada Art and Culture Cell Manipur State RPI athawa lena awa phongdokpagi mifam ama pangthokhibaga loinana minute ani tumina leptana laikhidrabagi thawai na mapugi likolda ingna signa leiruna bathongnikre mahakna hinglingai matamda Art and Culture amadi Manipuri film da lauramba thodang kaya basu singthakhibaga loinana Art and Culture Cell Manipur State RPI athawa lena imung manungi awabada susarok yazari haina RPI athawa legi media coordinator na thadorok pasero lamana phongdoraklei Tha khudingi ahan bathangza numita miyamgi numit pangthoktuna lakpagi saruk ama oina Thobal district ta su tha sigi mari da pangthokki loinana February thagi oina su lakriba February gitang ama Thangza numita pangthoklagani miyamgi numina sida akhanna sahi humphudra helaba ahal singidama PMJAY gi health card sabagi khudong saba sing pigani haina Thobal district ki deputy commissioner Ahanthem Subhas na phongdokre ngarang mahaki office ta pangthokhiba pawgi mifam amada JC Ahanthem Subhas na miyamda anauba sahi gi yafa pawjal piraduna hai miyamgi numit asi tha khudingi ahanba thangza numita pangthokadabani February thagi oinasu lagiba tang ama thangza numit asida DC complex ta leiba election counting hall da pangthoklagani miyangi numit ase yuki pung 10 dagi nungthil gi pung 2 fawba chathagani numit asida miyamna ayuk pung 9 dagi horaga nungthil pung 1 makhai fawbada registration tawba yagani hairaduna numit asida sahi humphudra helaba ahal singi oina akhanaba counter ama hangduna PMJAY health card sana bo honagani haikhi DC na makhata na hai Numit asida miyamna lakpipa matamda application amadi mari leinaba se sang singki xerox copy singsu loina birakadabani January da pangthokiba miyamgi numita mapuroiba lekhidraba singna widow pension tanana balakpada lekhidraba mapuroiba dugi death certificate yawraktaba kaya thengnakhi masigumba khudong sadaba sing thoktanaba death certificate sing lokthok piraga lakpiyu amadi district administration na miyamgi yaifanam pangthokliba thoramasida miyamna mapungfana saruk yabinaba so appeal tawkhi Yang ini asi ekoi ahan ba thamja kudingi pangthokpagum handaki oinasu ahan ba thamja numit February ki tang ama sida ekoi DC office ta leiba ekoi counting hall da soi soi dana pangthok charagani pung 10 ayuki hauraga nungthin gi pung 2 fawgo tawjagani tawkiba singi kitan khena barga handaki miyawgi numit asida di ekoi na special oina ekoi gi Bharat ki Pradhan Mantri na lathokpi khiba ekoi gi PMJY health card sigi sahi humdra helaba miyoi singi card sabagi tabok so ekoi na special feature oina ekoi na tonganba counter ma hangjaraga sahi humdra suraba
मागी म्यूजिंग ये कोई PMJY कार्ड साजनी मसीगी खुदोंग साबसे लोगी होरागा सही हुमरा हेलबा डिस्ट्रिक्ट सिदा लेरिबा म्यूजिंग ना मियाम की नुमित सिदा लाकपियो हाइदुना इना अपील तौजरी थौबाल डिस्ट्रिक्ट की थौबाल पुलिस स्टेशन के मनुंग सनबा मोइजिंगदा मसक खंगदबा खुलाई पाइबसिंगना मियोय अमा फादुना पूनबु होटनारमले नोंमई राउंड अहुम लोम कापसिलमले अदुमकपु अशोक अपंदी यावखिदे हाइरी थौदोग असिबु ऑल मोइजिंग कोऑर्डिनेटिंग कमिटी अमकोकना यामना यानिंगदबा फोंदोकलदुना अथुबा मतमदा मरी लेनबसिंगना सेंदोरकदबनी हाइना डिमांड तौरकले मसक खंगदबसिंगना फादुना पूनबु होटनारमलिबा मियोय दुगी ममिंग मोहम्मद जमीर सही 53 अपोकबा जहूर अली कवी मोइजिंग अवांग लेकाय इथत मपालदगी निहाइरी मोइजिंग दा लैबा अमकोक की ऑफिस ता ngasi ayuk paumi singa unaba amada angkok की कन्वेनर MD अमीन MM ना फोंदोरकपदा थौदोगा सिंगारांग ayuk pung 8:10 kunlom tabada thokibane victim asina moijing iroipat ta leiba new model english school da angangi sak thilamlaga school asidagi meter samarom satlaga leiba oil pump da thau han basanglakpada amuba masugi I-20 car amada lakpa khulai paiba miyoyanina kumtharakलागा फादुना पुनबो होनारमखिबने खुलाई पाइबा सिंग अदुगा ngaihak muknaduna leiringaida mafamadu da leiramba miyamna sensilakpadagi nongmai ron ahum long kapsillamlaga mokhoi mafamadu thadokuna senkhibane adumakpu laibak fabadagi asoga pandi yaukide victim na tonglakpa gari masada nongmai na panduna akai atoi kharadi thokhi mahakna makhatana hai thaudo asigi matangda police ta complaint amasu tawkhre nongmai na panbadagi soklaba gari masadu su police na pukhat khre hairaduna हौजिक मणिपुर की तंगदु लेताद्रबा मतम असिदा एखोय मसेल की मरक्ता खुलाई पाइबसिंगना समजरबा मिसम प्रजा सिंगबु फादुना पुबा अमदि पैसा लौबगी चटनबी असि मणिपुरदा यामना तोयना थोकपा थौदोक अमा ओइरे मसि लेंगाकना अथुबदा मियंग संघनिंगे हाइखि स्कूल मनाक्ता मखोयना नोंमै कपलम्बदुना मरम ओइरगा स्कूल की आंगांगसिंगदा मिपाइबा पोकनखि मसि यामना लाइबक थिबा थौदोक अमनि मसिगुम्बा थौदोक असि मतुंगदा थोकहनबिगनु खुल असिदा कनाना करी तौरिबगे हाइबसे अमकोकना ngasi फावबा यंगसिंदुना लाकपा मरमना यामना शांति लैना लैजरिबा खुल असिदा शांति थुगाइना बहनरकपा हाइबसे यामना लाइबक थिबनी हाइरदुना अथुबा मतमदा मरी लैनबा सिंगना सेंगदोरकदबनी नत्रबदी तोगान तोगान बा खोंजंग सिंग संगसिलकनी हाइखि पाउमी सिंग उनबा अदुदा सरुक याखिबा victim ओइरिबा मोहम्मद जमीर न फोंदोरकपदा कनागुम्बा अमतना डिमांड तौरखिबसु लैते कनागुम्बा अमतगा खना चाइनबसु लैते हाइरदुना महाकने स्कूल दा अंगांगी साक थिलुरगा पेट्रोल पंप दा थाव हानबा संगबा मतमदा महाकपु I-20 दा लाकबा मियोय अहुमना फादुना पुनबो होनरमलिबा सि करी मरमगिनु हाइना हंगलुदुना मणिपुर दा मी फारग पैसा तानबा अमदि फारबा मतोंग मराल पिसिनबगी चनबी अमा लाकलिबा सि मरी लैनबा सिंगना थिगत पिरगा सैराक पिबियु महाकना लालमलबसु महाकु सैराक पिबियु हाइखि स्कूल की अंगांगी चाक थिनबा चटपदा अइंगोंदा मसक खंगदबा मखोय कार I-20 तुंबा अमा लागा थाव हालिङैदा पेट्रोल पंप स्कूल की अंगांगी चाक थिनबा लोयरगा थाव हानबा चले अनकपदनी फुट चामा मुक्ता लापी स्कूल सिगा पेट्रोल पंप सिगा हेक अदुदगी थोगा आगा अइहाकसी हुजिकी कार I-20 ब्लैक कलर सिना खामगा मखोय अनि चुंद्रागा खुलाई पाइबना नम्मगा आइसी पुनागाइगी तौरे अदुदा आइगा मुक्नरे आइना चप्पे ngमोय हाइरे अदुदगी अनकपदा लैबा स्कूल की मयाम सिंग लेकाइगी सिंगना थोगा आगा मक चेलकपदा तानरपदा मखोय चेनख्रे अदु हाइरिबा मी सिंगसिना आइंगोंदा करी मरमगी तौबिरिबनो आइहाक मोंददी डिमांड तौखिबा खोटखिबा करीगुम्बा अमता लैति चमचमना इचतपनी अदुदा खुलाई पाइबा सिंगसिना खुलाई आइंगोंदा नम्मगा नमफुदा पुरगा तौरिबसी करीगिनो मसी अमुक्ता सिंदोकपिरो मरी लेनबा अथॉरिटी सिंगसु थिगतपिरगा मखोइबु आइंगोंदा आइना ललमे आइना चैराक फंजगे मखोइना लाले मखोइबु चैराक पिबि खुलसीदा पोक्सबा अदु खुलसीदा चावजबा अदु लोग मियोयमा गन पॉइंट फाना भदरबा मफमना मोइजिंगी इरोइपाट हाइबा जगह सिदा ओइ पमम लै ओइ पमसिगी ममांगा कुना मसिदा थंजनी मफमदे तसेंगना कना कना गुंबगी पार्टी की नत्र कना कना गुंबगी सेंदो लेदरसु नत्र पार्टी की डिमांड को लेरगसु इसम समना वारी सारगी याबा वफमदुदा गन पॉइंट मी अबो फारगा पुनबो होनबो हाबसे मसि तसेंग लमदम सि लॉ एंड ऑर्डर लेतबा लमदम सब मादरे हाबदा मसि हेम मथोक रोय मरमदुना लेरिबा अदि लेंगाकना
ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯖꯒꯥꯁꯤꯡꯗ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯍꯦꯛ ꯍꯦꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯔꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕꯤꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯅ ꯂꯩꯕ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯏꯪꯅ ꯆꯤꯛꯅ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯅ ꯂꯩꯍꯟꯅꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯃ ꯄꯥꯏꯈꯠꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯣꯜ ꯃꯣꯏꯖꯤꯡ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯇꯤꯡ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯦꯝꯀꯣꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯊꯝꯖꯔꯤ बीजेपी मणिपुर प्रदेश न हंदकता नौना सुगनु मंडल की ओइना प्रेसिडेंट की थौगाई पुननबा हापलखरबा एम नवचंद्र यावना बुत 35 की प्रेसिडेंट सिंगल लोइना केंद्र असिद बीजेपी न हेना मपांगल कखन हन्नबगी मतंगदा मिफम अमा उमाथेलदा पांगथोखरै बीजेपी सुगनु मंडल न सेंदोना पांगथोखिबा लुसिंगबा सिंगी मिफम अदुदा कक्सिंग खुनाव म्युनिसिपल काउंसिल की केयर टेकर चेयरपर्सन केएस लैमा बीजेपी सुगनु मंडल की प्रेसिडेंट मयांग लंबम नवचंद्र बीजेपी कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की वर्किंग प्रेसिडेंट के एस इंदुबला मंडल की हाना की प्रेसिडेंट ए इबोतोम्बे सेरौ साइरेल वांगू अमदी पांगल ताबी ग्राम पंचायत सिंह की केयर टेकर चेयरमैन सलाम नाउबी सनासम नबा लिशम देरबेन निंगथौजम इंदिबला अमदे बुत 35 की थौपुबा सिंगसु सरुक याखी मिफम अदुदा वांगांग किबसिंगना सुगनु केंद्रदा बीजेपी पार्टी बु हेना मपांगल कंकट हंदुना लाकदब मिखलदा केंद्र सिदा बीजेपी मिहुत अमसुंग सोय सोयदना माय पाखंदुना लेंगाक्ता यौहन्नब होनबदा असौबा थौदांग लौमिनबा हाइबा वाफम सिंह फोंदोकनखि बीजेपी सुगनु मंडल की प्रेसिडेंट एम नवचंद्रना फोंदोखिबदा सुगनु एसी की बुत 35 की प्रेसिडेंट सिंगल लोइनना पार्टी असि फगतनबा होनबदा असौबा थौदांग कया लौमिनसे अमदे सुगनु एसी दा बीजेपी बु मसेक मंगाल थोकना ngalhanbada सबसना थौदांग लौगनी हाइनसु फोंदोखे थौरम मदुदा सरुक याखिबा सुगनु एसी दा ममांगी मिखलदा मिरेप ओखिबा एम बिनोदना फोंदोखिबदा कक्सिंग खुनो म्युनिसिपल काउंसिल की ऑफिस अमा सानना चीफ मिनिस्टर ना उरेप उयुंग तमलंखिबा अदु अथुबदा साबा हौरगनी हाइबगी थाजाबा पिरकले म्युनिसिपल काउंसिल असिगी अमोट अकाई सिंग मफम साना थमनना गार्बेज अमा सेम साबगी थबक मिनाई चिंगदा पाइखतपा हौरे सेरो अमदी वांगुगी लौकोल द लौबु सिमुबा तौबदा इसिंगी अवाबा लेबा मफम सिंगदा माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट ना ट्यूबवेल हुट्टुना इसिंग फंगहन्ना बथबकसु पाइखतलगनी लोइना वाबगाइदगी सेरौ फावगी लंबी परिंग असि सेमनबा थौरांग लैरे हाइनसु चीफ मिनिस्टर ना थाजबा पिरकले हाइनसु महकना मखा ताकखे थौरमदुदा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रंबा अटल बिहारी वाजपेयी की बर्थ सेंटेनरी की थौरंग मरी लेना अहल सिंगदा लेंग्यान अममम खुदोल तंबगा लेना पाउमी सिंगना लौरिबा थौदांग सिंग इकाई खुमनब उतुना एम बिनोदना असंबा खुदोल पोत सिंग तमदुना इकाई खुमनबसु उतखे DM Community College DDU Kaushal Kendra DM College of Science amadi Dhanamanjuri University na khusamnana sinduna numit mangani supna sathagataba ahanba College Week Celebration 2025 ngasi DM College of Science ki sanabungda haudokre thoramadu the DM College of Science ki hanagi principal Dr. Elangum Zadu principal Professor M Bhuvaneshwari DM Community College DDU Kaushal Kendra amadi DM College of Science ki director Professor L. Hemchandra, DM College of Science की Department of Physics की C.H. Bijoy, College अस्तिमा की Department of Physical Education and Sports Science की Professor R.K. Chandra Kumar Amade, धनामंजूरी University की Department of Chemistry की Head Professor R.K. London Nasaruk Yakhe, नुमित मंगानी सुपन सथागदबा अहानबा College Week Celebration की ngasi अहोबा नुमिता तोंगान-तोंगानबा कांगलुप निपान सरुक यादुना March Pass Competition अमसु पांगथोखी थौरमदुगा मरी लेनन DM College of Science की Director Professor L. Hemchandra Nahai कुमजाली सिंगनी तरा मरी दलिंखतखिबा DM Community College असि DM College सिंगी मरक्तगी तोंगानबा College अमगु मियामना खनरमी हाइबा यावना वाफम क्या फोंदोखी मणिपुर लेरिबा होम गार्ड पर्सनल सिंगी प्रमोशन की गाइडलाइन सेम्बा डियरनेस अलाउंस सादा 19 द हेंगतनाबा पिथोक्तना लेरिबा एरियर सिंग पिथोकनबा अमसुंग होम गार्ड की स्ट्रेंग मपुंग फाना लेहन्नबा सुप्रीम कोर्ट अमदि हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर ना ताखिबर राय सिंग थबकता ओंथोकनबा मरी लेनबा सिंगदा डायरेक्शन पीबीयू हाइना ngasi Manipur Home Guard Employees Welfare Association की प्रेसिडेंट वाई मंगी सिंह ना चीफ मिनिस्टर दा आई बसेरोल अमा पिसिनख्रे एसोसिएशन की प्रेसिडेंट ना मुख्यमंत्री दा पिसिन खिबा सेरोल अदुदा हाई होम गार्ड पर्सनल सिंह ना थेंगनरिबा खुदोंग सादबा सिंह कोखनबिनाबा मणिपुर हाई कोर्ट तोंगान तोंगान बहिरम सिंगा मरी लेनना वकत
kaya association gi mai kai dagi thangat khi madugi matung ina High Court of Manipur na Manipur Home Guard Act 1989 da piri basatna kangon singi makhada thabakta onthok pina bakhangan kiba leire adubu ngasi fawbada mari leina basingna thabakta onthok tana leiri maramaduna Home Guard personnel singi khanbiduna Mukhya Mantri na Hiramastigi matang damit yang sangbiduna thabakta onthok naba mari leina basingda direction pibiu haina palli Universal Friendship Organization UFO Imphal West Headquarter number 1 Langthabal Puramakhong Battalion gi kunmari ra suba raising day gi thoram ngasi asamba thoram amaga loinana pangthokre thoram aduga mari lenana social worker Angom Zuginna iputhau pakhang ba yekpa malengi phiral singkhatuna paihan khibaga loinana UFO gi thomi singna malengi phiral dekai khumnaba utke thoram aduda organization asigi vice president RK Sana Parihal Secretary General Y Mairaba Publicity Secretary T Wanglen Maitai Instructor Singh Battalion asigi thomi sing amadi mafam kya degi lakpa thomi kya na saruk yakhi People's Endeavor for Social Changes page na Lungbungzan Area Village Council LAVC Rani Garden Liu Bazar Committee amasong Women Organization singa khusam naduna Ngarang Kasar District ki manung san laiba Rani Garden Liu Bazar Ramgaizang da Rani Garden Liu Bazar Inauguration cum Tribal Indigenous Crops and Handicraft Harvest Festival 2025 holdokre Numit nini chupna pangthokadaba thoramasida Assam Lenga ki Food Public Distribution and Consumer Affairs Minister Kaushik Raina athoiba mithung aduga Lakhipur gi SDPO Partha Pratim Dwara Rongmai Naga Council Assam gi President Jamunpau Kamai All Assam Rongmai Student Union gi Secretary Dinesh Gonmai Lakhinagar GP gi Hanagi President Raje Burman Lakhinagar former AP Julia Rongmai GRS Sudip Sarkar amadi Village Headman Chairman Lakhinagar GP na akhandaba mithung sing oina saruk yakhi Rongmai Naga gi natki oiba jagoi shai kaya ga loinana pangthokiba thoramaduga mari leinana People Endeavor for Social Change Space ki Executive Director Dr. Namkhinlung Panmai na haikibada Ramgaizang the Laborani Market ase Space amasung Ramgaizang gi Rani Market Committee Lungbungzan Area gi Village Authority Labha Punatana ga Kaithelasi Sabani Kaithelasi Maru in Mafamasti Ladiba for Upsting na Puthokli Bamahai Marung Kaya ase Miam da Fanghanduna Kunayasi Semilon Fagat Hanna Bagi Pandam the Sabani Haike Lungbungzang area ki village authority laba mayam siga punna asigi marap mafam sida akoi community mayam lairiba mayam asigi manung sangba asigi mafam sida mayam si kaithen gi mafam phangdana akoi gi products mayam si sell tawpham laitana amuka silchar da hairaga pampham laitaba amuka jiriga ta hairaga su ki vegetable sell tawpham laitaba adugi maramna koi community mayam maitai orisu tribals mayam orisu bengali mayam orisu koi mayam si hoziki manung sangba asigi area remote area sida amuka market ama laijaradi fazagani haibagi aduda koi page ga kusam naraga mayam asigi program si handak si question mani Thaubal District ki Wangjing Tentha City Block ki makhada laiba Hairok Part 2 Gram Panchayat ki Special Gram Sabha mifam ama ngarang Hairok Part 2 Bamolekai Community Hall pangthokre People's Plan Campaign 2025-26 ka mari lainana pangthokiba Special Gram Sabha aduda Hairok Part 2 GP Administrative Committee ki Chairperson Thoksom Premjet Hairok CIC ki MO in charge Dr. Moirangthem Sanatombi Hairok Part 2 GP ki Panchayat Secretary S Premananda Social Worker Thangjam Surchandra amadi Takhelambam Khelendrona Presidium Members singoina sarukya Mifamaduda Health, Fishery, Veterinary, Education, Agriculture, PhD, Horticulture, Electricity na chingba tongan ba department singi miut singna magi department gi khuthangda miyam da piri ba kanaba singi matangda marik sumba wafam kya thamduna miyam bu wakhal tahankhe Hairok Part 2 GP Administrative Committee ki Chairperson Thoksom Premjit na hai India amadi Manipur lengak na miyamgi efa thaurangi damakta tongan ba scheme kayagi khuthangda kanaba piri PMJAY Health Card CMST Card Job Card yum sanaba senthang na chingba sing khudong saba kaya asi phangpham thokpa miyo singna loba haibasi tangai fatabani asiguma scheme singi khudong saba kaya asi phangpham thoklaba miyo singna lauraba matamda khaktada
लेंगाक न थमलिबा पांदम अदु फंगबा ngamgadoribani loinana saukhatpa leibak ama oihanbada achauba mateng oigadoribani maram asina लेंगाक न पीरिबु खुदोंग साबसिंग लौमिनदुना saukhatpa iramdam ama oihalasi haiki Project Director Agricultural Technology Management Agency Samna Atma Imphal West na promote toraga District Agriculture Officer Imphal West na sinduna Soil Health for Sustainable Agriculture haiba asida yumpham oiba Imphal West Agri Expo ma anglam felpat labor state mechanized farm gi complex ta pangthokre haiba Agri Expo du da lawu singuga mari leinaba self help group sing amadi IDP sing na puthokpa ensang napi uhai wahai na singba polam sing Gistol Nifurum na Sarukyaki Nasigi Agri Expo du Agriculture Department ki Principal Secretary Arun Kumar Sinha Horticulture and Soil Conservation ki Director S Kennedy Ahumna Chief Guest of Honor amadi President Oiduna Haudoki Thoramadu the Guest of Honor Wikiba Horticulture and Soil Conservation ki Director ke Devadatta Sarma na Haikibada Lomi Singhi oina lebak lehau bu masama ufana thamba haibasina Khwaidagi maru oi lebak lehau sing asi fanaba thamnaba khotnabada lomi singna urea potash phosphorus na chengba seasonary adugu masigi mathakta khoina lebak ki microbes sing asi hinghanduna thamnaba makhoibu hinghanaba organic ki oiba patha pumthaba naiba soil microbes sing asina chajanaba manamasing singdagi semba lehau sing su happy ba mathau tai haiki Thoramgi Chief Guest oikiba Principal Secretary Agriculture Arun Kumar Sinha na haikibada Lamdam asida maru marang manamasing asi phana puthokna bukhana longmi singi achawa thodang lai hariba pot sing asi puthokna bukhana Agriculture Department khakna tana atopa Horticulture Soil Conservation Animal Husbandry na singba Department singa khusam naduna chatpa mathau tai haiki Aikhoigi anauba langongi ihogi makhataba oina aikhoigi khunaina mayok nariba nisagi singnaba amasung leibak miyam na pigadaba paukhum hairiba hiramasigi matangda awareness campaign amangasi khongyam awang lekai community hall da pangthokre campaign asi mayolga khusam naduna Kaksing district ki manungsanna leiriba khongyam khulgi club aniga haibadi popular youth club amadi bright star club ka punmin naduna senkhibani te Thoram asi khul asigi oza leitan them Chandramani maitai na preside tawduna pangthokhi maruiba wangangloi oina Asem Prince President Mayol Puyam Joy Advisor Lalup Narendra Ningomba Cultural Activist na oikhi Thoram aduga mari lenana Narendra Ningomba na phongdokhibada nisagi mayokda ima singna thodang chauna logbiyu hogalakliba isa singbu kansi drug khaktana nisa natte social discipline Social norms aikhoigi identity masak khanglaktaba gi nisa amasu yamna kanna aikhoigi furukta laklei masida aikhoigi miyamna social response ama piba mathau tare haiki Bisnupur district ki manung sanba Moirangi New Model Public School na sinduna sangai degi matang da nonggi oiba mahiroi singda mamutana khanghanbagi thorom ama pangthokre thorom aduda New Model Public School ki founder Dr. K. Yaimasau Ahanba Foundation ki Managing Trustee Dr. K. Samungau amadi K. Jugeshwar namar oiba mithung asing oina saruk yakhe thorom aduga mari lenana K. Jugeshwar na hai December ki tang 10 da pangthokiba sahi amasuk na tha khudingi tongan tongan ba school singda mahitam liba mahiroi singda Sangai de pangthokpagi nunggi oiba wakhaloladu karino haibadu khangannaba ngasi gesigumba khongthang ngasi pakhalakpani thoromasida Manipur gi puwari ge sagonariba Kaibul Lamjau National Park amadi masida sangai kaya yamna leiribagi haibana jingbagi hiram sing asida kopna khananai nagani loinana Manipur gi sangai bu yokhatnaba mahairoi singda paujel piba thorum amasu oigadoribani haiki sangai ga mari leinana aikhoigi yelongai dagi leirak khunai lon amasung sanabi yauna akoibagi khalngak na thamba haibasi yamna maru oi hairaduna Dr. K. A. Samungau na hai Kaibul Lamjau bu National Park amasung sanctuary ama oiribani ataw ba fumdi mathak asida mayum oiduna leiriba sangai bu kanbada masida leiriba fumdi gi phibam yengsinbaga loinana ithai dam na piriba saitheng kaya asikup na khangmina ba changi thoramadu da saruk yakiba Dr. K. S. Yaimasau na hai kibada New Model Public School asi Kaibul Lamjau Floating National Park na
नकना लेबा महाइरोय सिंगदा क्वालिटी एजुकेशन पीनबु होनारिबा स्कूल अमनी मरम अदुना स्कूल असिगी महाइरोय अमदी ओजा सिंगदा संगाइबु कन्नबा अमदी योखतुना थमनबगी मतंगदा वखल तामिनबगी थौरम कया लेपतना पांगथोखिगनी लोइनना स्कूल असे अथुबा मतंदा संगाइबु योखतनबु होनबदा थौदांग लेबा स्कूल अमा ओइना लाउथोकलगनी हाइनसु फोंदोखि थौरम अदुगा मरी लेनना स्पोर्ट क्विज कंपटीशन अमसु पांगथोखि लोइनना मकोक मथंग तारखरबा महाइरोय सिंगबु सही असिगी डिसेंबर दा पांगथोकदबा संगाइ दे थौरमदा मना पीदुना पुंग थौगतकनी हाइरि मसिदसु नतना मणिपुरगी स्टेट एनिमल अमा ओइना खंगनारिबा संगाइबु कन्नबु होनबदा अमत्त ओइबगी थौदांग लौमिनबा थौरम अदुदा सरुक याखिबा ओजा अमदि महाइरोय सिंग पुन्ना वासक लौमिनखि ngasi Imphal East lamlai kendri menung sana leiba nongada da leiba kan haimatsa sanglenda poirei apun balai marul mera paibi palemgi kuntaret saba foundation de gi thorum pangthokre ngasi gi palemgi foundation de gi thorum aduda pratap lesang them amuko KSS Rajen VP amuko thambau VP amuko ima apabi secretary general poirei Manipur NG Joy president lamlai kendra Club Peace and Development Committee Thoramaduda Amukogi President Nando Luang Thoramaduga Mari Lenana Poirei Upon Balai Marol Merapai President Bimolata Mongzam na Haikibada Poirei Upon Balai Marol Merapai na Safolokpa Dagi Ngasi Fawal Damasigi Tongan Tongan by Shusing the Angamatak to Honaduna Lagi Nasilam Damasir Tokliba Sahini Faraklabalal Asidasu Miam Gidamak Angamba Todang Lori Makata Nasulam Damasigi Miam Gidamak Tabak Thoram Sing Pangtokigani Haina Fundoki National Center for Cooperative Education New Delhi ki sponsor makhada NCUI Coop Education Field Project Thobal na senduna January gitang kun mari dagi numit mangani sum na satharakhiba capacity building program for managers secretaries of PACS ngasi Manipur State Cooperative Bank ki anauba board director singbu opagi thorom amaga loina loisinkhre Thobal Police Station ga nakna lairiba NCUI Coop Education Field Project Thobalgi Office the Pangthokiba Thoramaduda NCUI New Delhi gi Governing Council members Soiriba NCUI Project Coordination Committee Manipur gi Chairperson Jina Posangbam Manipur State Cooperative Bank Limited Imphal gi President Pangambam Ranjit Singh Vice President Y Subhas Chandra Singh Thobal GP Level Coop Society Limited ki Board Director Okram Tomba Singh amadi District Cooperative Officer Thobal MD Manowar Alina President Member Singoina Sargyaki IFFCO Nano Fertilizer ki matangda PowerPoint presentation utuna puna khangwina khiba amadi Manipur State Cooperative Bank Limited ki Board Director Singbo Khudol Singh tamdana taramna okhiba thoramaduga mari leinana NCUI Project Coordination Committee Manipur gi Chairperson Jina Potsangbam Phongdokhibada Ministry gi Anoba Corporation semlakpadagi GP level dagi sangatpa haibasina han focus oribini masida nauna phampai riba board member singna karisu tawangam drabadi board member wirapagi wan thok leitabana board member singna cooperative movement asibu sakhat hannabagi dama road map ama semdoktuna thabak tawse haina appeal tawkhi loisilak patamaru pau amuka hana pizari Security Force na aina thingkraba lalhaulo ke CPPWG gi mioi ani drug lalon ba ahum fagat khrei Manipur film ni sakdar ba actor madi director dia khorakpam haseyuk laikhidrei amadi Manipur film ki saknai raba actor dia khairakpam na lekhidabada film forum amadi maikai kayadagi awaba phongdok narakle Hausi fawbagi ISCOM news na pizza Manipuri pau matanga sa loizare mining tabiri basing mo kana khurumzari